I ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, snimao na kompjuteru kao što vidite. I danas vam pokazujem kako da hakujete T-Rex igricu na Google. Ući ćete u Google i idete ovdje search. Možete i isključiti internet, a možete samo ukucati T-Rex game. Evo ga, uđite u ovo prvo. Znači, igrica odlično radi, evo i dokaza. Znači vidite, igrica skroz normalno radi i mogu da umrem, to je najbitnije. U gornjem redu vaše tastature imate dugme F12, kliknite ga. Ušli ste u console, idete desni klik, clear console i sve će se isprazniti. Sada, ovdje ćete da upišete RU i izbacit će vam runner, to kliknite. Tačka, to je jako važan deo, znači morate tačku da stavite, runner, tačka, instance, tačka opet, jako važno. Sada kucate GA i ne ovo game over pain, nego game over samo. Razmak. Sada meni je izbacio, pošto sam ja već kucao, a vi ćete kucati razmak, evo sad će da vidite. Znači ovdje je razmak, ovdje i ovdje. Znači to je obavezno. U redu. Kliknut ćete enter ako ste tako ukucali i ako ste sve ispravno uradili, pisat će vam ovako. Znači ako se to ne pojavi, nešto ste neispravno uradili i neće vam ništa raditi naravno. Znači evo, idemo, evo ga. Znači sve opet mogu da radim, ali ne mogu da umrem, to je najvažnije. Znači vi i dalje možete da preskačete i to, ali nema potrebe. I ljudi, to je to što se tiče ovog videa, nadam se da ste uživali, ako jeste ostavite like, subscribeujte se i uključite notifikacije. Do sljedećeg videa, pozdrav!